Višegodišnje inicijative i projekti humanitarne organizacije naše Srbije i zajedničko uključivanje humanitarnih organizacija, poslovnog sektora i strane u narednih pola sata. Na samom početku želimo da pozdravimo naše današnje domaćine, gospođi Tatjani Tadić, supruzi predsednika DIE, učesnicima škole prijateljstva koji su također reci. Najznačajniji segment rada naše Srbije je internacionalna škola. Pozivam gospođu Draginju Đurić, predsednika izvršnog odbora. Kao i svake godine boravak u školi Metohiji. Njihov dolazak naša Srbija realizuje u saradnji. It's a great honor. I did again for Cyprus.